Ruto gaucha otosera twabekire gari amabuto ose pigipigi twende gwakira Matiang'i and they are very lucky ba market onye tari ready ye utango nongo toka jirani ale ko receive that money. I'm telling you the truth. Onye tari ba market because zimba market aromba ko might utango nonde ga line yeyu ngote banga nonda ali kabisa go receive kana ndali na korere bintu binde lakini yes lakini around ye wikagusiga to dina mano gosera kabisa abangi nafate gwe binyoro naki Matiang'i na asera tawasera kiro muntu nende ke tubate kiongozi tali atobwendo to achibesa itwendo komo changira agenda akoreki akore campaign asibali batamu maituturukana aikororo abikira mafuta abarore tali ntu nenda koletera nende ntu tumubwate njengo congratulate abagusi because one tuanze na example ili abeta Nyamira gari you saw what happened Nyansiongo Nyamaiya na Seino. You saw what happened. Abantu bakarichi basa kurwa chikura chikanda ucha. The other side ilikuwa their first trial but they never believed what happened. They never believed. You saw. Again tongo tebango wakira bagusimbu yamono ngo tegerra bale nande nkuigubale. Batete kunga abantu aba enia nero babwate. And basically ngocha bali nechibesa abana ba mintu njino mugusi omino nasokega ngo boli gente ba mintu gagi njigocha mochikana kali lakini mo koraki mo beka walisikia mawagusikia aba gusina abantu bale very sharp and they listen we are sharp bona iga utango tainga mukutano obe otebenga 1200 gusia tauningi babago cyo mukutano ngotaye kunanje bona kisukura ono goso kwenda toko posi ga turagenda wiki ya Matiang'i turagenda kabisa I'm happy that is part of the sensitization okora kabisa konform abantu nga ogosera honestly ndoba that to that level muno gonchukana no collect content from one place to another mugusio kawaida tikane viongozi baramo kabisa one time behind Matiang'i. I'm telling you yango tebika social media is very different from the ground and social media has an impact abantu aba some leaders wako oppose kijana wetu Fred social media bakuga bobe taibo bagochekera odi yabe bintu gete very negative you saw social media bakuga sana umuntu nabokoro clip ga kili even a million views otebenga bona tenga na akonera abantu baroche na bange ngabona na regresa nimbwate influence abantu baroche my friend kogotacha ground ebuse hakuna kitu I'm telling you noma sana but the aspirants osaini body ko boli chukura ti aspirants ye chena jeje moko bakora bako bega the energy they put richira around kusi mundara mina brand ye kali yae chikali 10 ose 5 achiaki bicha Matiang'i lakini gote abantu gani Matiang'i kwenda chiarusikwa to komora nande paka Matiang'i acha in fact you know that is inere shida tubate kusi nga Matiang'i akakara America kenenge yo kora kana kenenge yo pio alafu kora ni tu vijana to tunangangana boni gachikura bina chikuboli ondetayo ko sense abantu ngabata kura tell me apart from Azish ngayo kora abantu abana politicians asitayo Matiang'i tu unajua basic tu atabi hapa kusi mimi hapa sikitore very sharp nduna abantu tore very sharp ndo basa ko weka mna abantu very sharp umusike gusinto muanjete kisi tume accept Matiang'i 100% kwanza bekera 101 Nyamira 120% kwegule basically bona what's our duty is to ensure we've registered we have done what tumeregister our duty si tena kuana kukumbusha wakisi kila time tuko na kijana wetu Matiang'i sisi 120% kila mtu anajua bona goto kwenda kwa Matiang'i bobenwe yani ne chiebenga amatoka yalire nande kwiranira matanga tumbuliro bono the same energy nala goteba these people bakobeka time for area goje why can't umuntu agocha tenga kino ikine gintu gitu nende tukatote mesto kunyara telinga teto bwate atawa level njeni mbwate galigita ekora bugore chinsiaga nte toto letere Prado pick up nebe gekoro koro ko mugotai tukukadi evijana na bere oyo match na bere speaker aminto gake inu ndole atuwalipisha hata pesa mbona tunalipo brand core boniga ndoka nitigale
Tukaniti speaker. Tukaniti microphones. Tukaniti amabuta. Tuonjokana negusi tete abantu batichukura. Ngina andeke. Ngi yako bereke. Tete abantu bamukwa family. Andamu kwa family. Twerure kwa konya matiani. Chingurunchiro eseminero. Mutaho konya likondo egali. Tuonjokana ne chikura chitarasie ku register. Very simple. Bono ntoenda kuliko angalia. Tuachira sekit a certain place. Yes. To impact 100 abantu emia ba register. Rather than nothing. Never ikomi. Never two people. At least we have sensitized down the bakotrek. Do you know lina renge kwerende riri tukukari twala kubwata gusi do you know abantu registered kisi county if you can go record there are more than 1200. Ebisiba kopia kure campus pa kisi poli in my DM na bongo kora ki the evidence. Abantu bango hey mazio kitu ya tukukadi abande bamaiti. Paka banda kumboli tukukadi naro tameti pia kumbo ni nini? Naro ya tara aligeli bintu buya. Tukukadi ne lyo twale kura na mueresa. Abantu bagocha DM ya on TikTok. Abandi namba ni mbeketali on my bio. Bacha on WhatsApp wantenga gi. Ikitu tunaenda lini? Tuenda. Ngwaroje na I did an interview linda IBC. Watu wengi. Tete tubole ni konyalikana. Tunywa linjira. To sensitize abantu. Si ndio? Atogenda ase toka ni chipikipiki cy'abantu baende bakore. Babo ate sisi hatuhitaji kulipwa. Eto mondo yo moto batikura register weka. Sisi hatuhitaji kulipwa. Mafuta. Si ndio? Hatuhitaji kulipwa. Sisi tupe tu gari, tueli kondo. Na macha abantu bakonyo. Ambia vijana ni aje zunguka. Na yabane that saneri yago bwata udekutumia. Udekutumia. Brand kora na bakwa nabogusukie gari. Nabogusukie gari. That's why ngo emphasize. Ngote abanga it will be very rough for these people abago chukoliki chikura. They have some resources. Meto kukombea mondo oli mnanchi. Onyaraga akuru 2000 nje 50 bobumbwate. Warolire. They have some little resources kila mundu nabwate chigasi akora chibesi yae. But nabwate capability yo batanga ki umuntu ntumuna kusiga ndobendo gutwara chikura chinyingi. Nabo tora believing atore ko 2 million. Onyara tukumbe tole 4. Aba gusi tora bange chikura tutabwa. Chikura. Aba mete itokwa registered voters. We are talking about now unregistered voters bara bange kubwata. Kubwaba ba chikura. I'm telling you there's a possibility. Akaba gusinto ntwara motivation inene kuja se chikura. Bona bebwenete exercise yeki. Kiaba continuous. Not what the presidential candidate. Not what the presidential candidate. Yes. Into to bendo kutangana moto abanda bakadeke. Tora kinga na bakura chitu njiri nyingi. Chirichiro chonsi pi. Twachire trega. Ata kakimukua tu abashapo. Ebintu binde manya. Chiboys chibe shapo. Tutoka ki. Ebintu binde acha nikwambie maboys wamejitolea. Hapa nje vijana wanajitoleanga kuambia watu washike kadi. Si ndio? Watu wako mbaya. But sasa the problem ni these some petty small issues. Mni ejijo katanga ki omuntu onye ko capable. Ndundo komanya oyo capable. But if you are capable, the same energy mo gutumia ebinde ebibinde. We can't use the same energy. Ke chikure jina jimutaite. We can't chip in. Batanga ki ka next week eri ndi ngoruzi. Umunga ora arusi njana baire gari yane. Ini mo ngunjukana ne wiki. Umunga tugabe kama. Ndi mwe watu andu tukukwana. Totebe ki. Twango soka tuli. Umuntu to egari. Mukwa. Very simple mukwa. Nimba to munu na bagotenga. Ndogwa kesho buligara ndo. Nginalo taite. Bono ko bwato munu kingotenga. Na kwa na bagotenga. And we have big platforms. Now, what do we need? Abagusi asogwanje namanera abo anytime twagressive twinige toro senjira ne tora konyane tore register abantu gusiga nduko chikutike gabami evijana kitwa tembre tatwe gwa moyo. Usebono gani? Aberego.